Enda kubanza no kubatangirira mwena na kubamanyisa ati muyite ya Shigist FC timeji neshangwa Mbarara omureka koba kandi sofa erizoba twagironkinga niwe yatandika mbutongore chonka empira tushambire minji munonga kandi omupira je tushambire tufune wins nyingi na draws and of course na other losses. Of course to kubasa kusinga chonka ni wono ikofuna morosi. So far tufunda abashambi abo tuguzira mu team za heru nkabitwire Chambogo Women FC, abitwire Bunyaruguru Girls FC hamwe n'abandi binji munonga abitubase ku recruitinga. Eshahezi timeje ya Shigist FC turi ready okuzana omu regional league and meanwhile as we prepare to go far to the elite league. Ezesha so far ntuterero muranga abikibona bari yahero kwa bine talent abazire na nabantu bona bakubasa kutsponsoringa tukubagambira nti team yitu eri ready kwakira mwe n'abashamba bari available turi ready kwakira mwe na abakwenda kutsupporting itwe nka Shigist hakuba we are ready to provide the best thing and we are ready to promote the talent of a girl child. We are ready to promote togetherness, to promote education. Kandi no of course no kuteka mwo kwikirizamu ombishibinji. Mbwenu za kushemerwa twabareba, za kushemerwa munonga mwatereza abana banyu babasa kujoininga team yitu tukabasa kuba moldinga na no kubakuza aha team yitu. Ekindi nyenda kusima management yitu nka Shigist ahabo kubasa kutiyamba bakasteka mwaka sente bakatsupportinga kitwa bichi bakabasa kutsupportinga mu uniforms mu jaze bakaturonera ba coaches abamani bakatucoachinga bakatwa skills. So far so good cause team yiteji terya aiminga just okuzo mu league ninge bindi ningachi chonka team yitu erya aiminga togetherness erya aiminga abana kubaherezo mutima go kunda kushoma kuboreka nguhine kiba kubasa kukora na hatime yihanga kare mbwenu ebintu nibyinje bitubiniro mutima eji kandi of course nitubasubiza byinji twawa twarenjira group eji mwebare munonga nasigara ndi nankunda Glorious urewa muyite oyo fani wa akali nankunda Glorious CEO. The same time, the player. She is a player. She is and that was a cynical right off from Fort Potro, Bojo Modireki. Agori. Tata. Thank you very much. Amweni nyonyela bishaha wabashira amazina ganje nibaleta nankunda Glorious owempaka woli nimbatangiri nywena mwibale kuita nyowe ninye CEO wa club eji eitwa kulonshinga nashemerwa mnonga kureba abantu mwena mwijo kukatira mwisha no supportinga team yetu supporting ishomero yetu kwa Muslim na Mbarara City Secondary School. I'm so happy and glad to have you here. Nyenda kusema aba social media platforms mwena Sky TV, TV West, Skyline Media na nimwe mwena litawa sokamba kutoka mwena tuachira. Nyenda okubanza kuba introducingira committee yetu nka team yetu kuza kulaunchingaho ibakweta Shigist FC Mbarara. Tune club president wetu owizino bakweta engineer Atwasa Agri. Tune club chairman obakweta Mr. Javira Wakunzi. Tune vice chairman obakweta Shivan Akatkunda. Twine secretary wetu obakweta Hilary wa Skyline.
twine patron witu obakweta Byasingra Edson, twine head of medical obakweta Ankunda Patricia, twine treasurer witu obakweta Omugisha Ashim, twine wa discipline ninga public relations obakweta manager atwine Kem, twine head of funds obakweta Adams, twine na CEO nyowe obakweta Nankunda Glorious Award. Ninyonzero kubatanjira, ninyonzero kubahanza that you feel at home. You feel the gist of the women football in Mbarara. Kanda kapira ahamwanya mcheni kazakutandika tena kushemererwa. Kando mulingo gomtano nyenda kustanjira cha Anthony owatuletea timu ya Mbarara City Secondary School. Nyendano kusendingo baka wanja head teacher Mbarara City Secondary School. Ayebaro okwatanisa nitwe kanitwe turedi okwatanisa nawe. Nebyo byona mukama bampero mugisha. La president ahashahezi kugira kyatugambiraho mwebale munono. FUFA representative mjeni mkuru administration y'ishomereri tujwekirwe vice deputy teacher abakora bariya b'edini abagavumenti bariya, ladies and gentlemen, abantu bitu bakakuba imbaramutya usibire kurungi mwe bari kwija mu wingi bizoberi okwija kureba okubanjurira timu yanyu, timu yabishiki, timu ebuza kubashambira umupira gwanyu murungi ogumukuza kubashemeza. Omuri Mbarara twinemu timu z'emipira z'abishiki emyaka ehwire konka omutindo gwe tutakabonireje konka nimpageje ituriho unveilinga today ekigenderwa kyaitu nokureba ngu twa promotinga football ya Mbarara ey'abakazi. Ekigenderwa kikuru kya timu y'abishiki no kudevelopinga talent y'omupira gw'abaana b'ebishiki right away from primary, secondary, high institutions of learning nangona n'abarukora konka bayine talent y'omupira. Tuyina amasiko ngu timu yitweji tuje kufuna abashambi bingi, abaana bingi baraze kushambira mu clubs empango kandi na timu y'ihanga ahubwo kwa talent y'itino developing ari nyingi. Nubwo tutandikire konka ibigenerwa by'itu ni byingi ahubwo kuba okuforminga timu y'umupira abana babishiki benyine no babizere bakatwishikira ahubwo kuba twaturi mu traininga kwa burijo kwitu abana babishikije batushaba ngo twenda mutuyande mutwatireho tufone timu y'umupira iri kubasa ku developing talents zitu, and indeed abana tubagambire batandikire they are doing well. Omugishogu kweta omujeni mukuru kandi omujeni omukama witu omupira ari representing FUFA obwarya FUFA president ahabwa Mbarara sebo nani kushaba je cyo atugambira webara mnonga president Shigist na Gist Football Club, CEO Shigist, ba managers ba Shigist bakama bishomero abamahurure abazandi na n'abahagizi b'umupira mwena abayirundanira herizoberi tukulaunchinga team ya Shigist Football Club. Nyenda to congratulating team ya Shigist abo kuba nubwetankireho omuri Mbarara kandi nimureba ngo yatandukana mani abamahuriro abinja abaryahambire following omupira gw'abishiki ningo gw'abakazi nimureba ngo
kuratira munonga timu zigenzanira Shema na Bushenyi kunkambara tubekije nyuma umupira bw'abakazi. So ninjirangu no mushagwamani ukureba ngo this time nito twine team yabishiki tukureba sofa ibakora nti umyaka mchenga president okuyagira nti season age bazana kurungi betebekanise ku bantu baza omu league zezamane zikurataho. So ntubashabira nti objectives zanyu zikire. Nyowe ndi Twa Salim, ndi chairman Mbarara District Football Association kandi atindinga football representative wa chairman wa region aboko beji team neza kuzana mu league ya kashatu eba kweta regional league. So kugamba byona binkugamba nebya chairman wa region age nzagambe bugambo bice basically no kubagambere binze ebikwetengeso mupira okoreba mu aba successful kongani basima munonga nti ekintu kimwatandika omurimbara tukabahoga na team ya timu nyingi babere mbazeta kuzana league nitwaro mjishogo okubukumza muni bashabanti mukwadanse na community niko kumwija abo ba community bo bahagiza bakuza kureba ki omupira.